last 3 years, which is 2023 in March name, February March name. And now, my sister, yeah, Medinati. Of Flemino, yes, a blah. Sebi, my year, Jumara Crania, and Besemi do 2 coin. Na make yes o ya sempa e go do to kwade na me my card me Sompa me na me frɛ me sofo a me nim no long time te me frɛ no so na me ni di akwantu hu nkomo to no kura no nya connection ti me frɛ me no aka chem so bia kwabena sei ni sei na aba ti sa ho boa no wo ska na be kwa na ma so ti me sa frɛ me sa na ni asempa ba na me frɛ no no so no ni mind bi to onem be kono hono mo ti me bo me se sanso amane no so yes ni esa dia wate ti da no so mo hye yeda me ekoi man no so jama obi di usika adwane no me ba cho an obi di wasim o de mesim pa enti wuti obi di wasim o de mesim serious enemrem Ghana obi di wasim o de mesim serious anya asem ketwa ka kire yen yetie enti me ne me sister ene sofo no ye ko na me bla penny de me di na chi ti ko hono mo ne de ko to nanim no so on the connections o bebre Sompa FM to betimi aboa yen ene yeso ade na ye ne yesika kola yen re enso ti so de faye ko yekudura ye betua bi yekudura na nka ye adwuma atua de aka na ye no enye se ne yesika nso ba na ye pese ye hwe ye mfa sika ni nyina ma no ba ye tua bi ni ahwese eye no kra obetimi de wakoduru se ne awoka no no kra enti ye no dey na ye kwotena ase no ye ne hihye bibia no ye ma no 40,000 Ghana cedi which is worth 400 million ne tuama no me so kasa nye mu ma ko school kakra enti me je receipt kaso me receipt na o twa na picture kan receipt no me ne picture de me wo ba ma ntwa na picture na how this come obi age receipt ya gi se o se twa na picture de yini so receipt ni so na dia dance you wonte ene Ghana ha no wo diska komo obi so onya de ma wa gi se wo ma receipt ya gi se o se twa na picture de attach receipt nya sa o de be ko obe ye den signature o so obe ka se nya ono a dia make en wonte ase me ba cho me ti ase ntesi e wo se de wontua anas akosi sen na me pa cho yes ano wo she process ase ti me de me no before ansa na be ko no me ka che me se me wo no me bi a me ye no ha no munti ke be yanka o ma me bla penin ko na me ne sofo no so dwene ho say akwantu se bi akola na enye sika na o te o de me ko but penin wo ni panso de da achia se munti to de fanto penin na nim so je penin so be ko de a ne e won fo no nko by so ka so nko de a ne me wo ho no because we ase de wo ya de a e ya busua tu ya de o so hunu de nko fa manson no tan bi metom ti e de to me bla penin na nim no so je penin so be ko na me se ne sa de ne on fo no nko ansa so hu correction man fa me bla penin nko ansa de ne kwa na me ma ye de me bla penin so ye de abe fa me ti sa ne ye nhehye no ti koduru ye ne kasa ne se de na no density no na me sister so be twetwe mu se no no kro nya Canada obekọ ba cho wutie ne ye onya Canada obekọ bisa me se mitie ne ye because aden de na ye me te ya no me se obi a me di agoro ho ko aden de na ye me na e ko me bla so na e koduru ye na no kasa no na se kasa na no na de mo ko nso hwemu enu no ai na no kasa na me bla mitie ne ye o mentie ne ye o obi di wasi what dem asim that's the bottom line skano so do so yo ha wani bra mani abere enti eye me se so yes obekọ na oye se Canada no obeje Canada with work permit te no de ya na duration kakra de ewu me check kakra ene so enye hwe so betimi aye nko ade a tina chese connection na be ye 2 ti sata no wadi kan je 40,000 me edin ga tu 40,000 eye wo de no eye ti no na kotwere ho na kotwene ho a wo ye ho adwuma da yi ana mu na mo ma won fa ba akokora nkwa ansa na mudi bi akwa ho Sompa FM ana de american ento asum no ka wo so ma ba wo de ba ako asam no ze sei no nipo ba ako nipa no de
Yeah. Nipa no ode o. Na mema nso obi anu ode nyamo. Nipa no ode o. Me ba mema nso se minim se man ya sum ye yende. Connection mind. Mema nso ye be ma de na no fa wo ho otimi nya wo sa. Connection mind for. Me say, we ye be me, we yonko be ma de na no fa wo ho etimi nya wo sa. Eni obende. Afa nessa afa o. Oh. Ena on se wa won so ni tua se ne Ghana ha no mo no se de na kwantuo de obi ye yina so obetimi ayo sa na ye pana dumrika na obe se Ntimi sister no so ne sen ne kodi mu. Chese odada ye ne ama me send ebi wonu ma ni nyina bi sika afei ya ji receipt ndi aka de na me send no commercial bank through commercial bank. O sister ne de no. Ye sika no ohia otimi fresh ohia sei oduru sei ohia sei no de na de ma sebe ya njimi sa ba de na ma edi sika na ma no no sebe mu njimi sa de na ma ya send sika ra nya botre ni nkomo wate hwe nkomo ani mi di no the bottom line is say nipa no de wasim meboa o de yesim good enti enkase yenyimi sa se bia se na we na kodi no wa na me sa send we ni tina me chile mu no omo nsem omo kan ebi ni say sabi de bia no kwase aba kurom ana sabi de bia jimini aba djom enti de bia no nya obi a eye fresh meat e de ma no what am I say what the American say enti no yam build the story no na fe yam frɛ nipa no emisa no ne enti a ode wafa sa akwan bɔ ne ne so because Ghana ha obi de wusi mu eya enani amamu nya ne amamu odin o eni amamu odin o na me kire se ebia ekwan fa so na ye send scan ma no no ti abeka se ebia nipa no wagimi ana bibisa da bi sa oso ani abro pa akwantuo na etu but ye gide bia ye wo nipa na odi anim no ye woni mu gidie ye woni mu gidie enti no ono krampo ya no ofre no ma frɛ no me se o se ye send sei ma no ye mfa ma no o se o se obetumi aye ni se de o ye ni dia ena nipa no so o no ye adwuma wo airport nipa na connection man no Kotoka International Airport connection man no o ye adwuma Kotoka International Airport anye se o ye adwuma keke o dibre ewo ho airport obi anim no o dibre wo ma onya ni mugidie no ena nipa no so sofo no so no ofa no sofo no di anim de ye ko ni fie ye ko ni fie straight aye tene hall ho ne ye di nkomo aye nim se nipa no in case of any emergency bi ha no wo aye trace ni ebenya no enti ma ye nya gidie mo enti oye no fresh of no say o obehia sika bi a 20,000 na ma de aide me de akosende no commercial enti the story ni mra ye nim wo de no wo she process na se no oji 40,000 ye tua 40,000 400 million ena afen so wo sister ne de be kan ye no so mi tia ye mmoa ne nyina no wo sister no sen ena ode ma asa nipa ye kana se ba cho sika akodi no ho nyina ye 100 wo sister no sen na ode ma asa nipa no the ordinary say nipa no ye odinki medinka send 30,000 and am sa send 20,000 which is 50,000 and na oka say visa ba ko na ba and no me say twa take your am send ticket sika so which is 18,000 na is sika ni nyina okabo ma aba be ye 108,000 Ghana cedi enti sika amodi amani nyina ye 108,000 which is 108 billion which is 108,000 and amebwa na wo obi ade wasimu figure wo kan wo ntimi moni nyina na yakodan ka say your friend na yan ka say new currency 108,000 Ghana cedi 108,000 Ghana cedis yeah okay any e mon friend na your friend say James Kwame Frimpong asamu a wo kan ye di say oh I got 3 years in it. And ada na munya no. Ni nya no. O report my police. Me inform police. Da. Yen call police wo because within 3 years na dia na mo ye nti ana sa ni pe mo sentiment ka no. Se akoye na ada 3 years no akoye na ada. Obetimi afele no obetimi aka kire o se na no depo obetimi aka kire o se oh me go so eda sei. Me ba be tie sika no. Ma evidence. Eda say me tua sika no sofo ne frɛ no timi ye conference na me gina so timi kasa ma me nkasa odo no do bi kura da say eske on bi da ya o say your friend papa is saying James Kwame Frimpong yo ye ne owura James ebedi nkomo be me na ye mo aha emo akwa aba me pa cho ye mo akwa aba Sompa TV kasa video so
Ora James me pa cho temenka. Ba me na. Yewura James. Yewura James. We free so. Some about station ni din ti ene onya nkasa. Enti sa na wosanki ye kan ya no tum na nka ye bu ni hyem se de ye te dem kasa no. No watimi akeka de ewom ni ne enim nyina ye bo station ni din de onya nkasa. Hwe ebredu se Ghana for emi ani da ho. Sa connection se mekwa abrochire sem no. Wo mo ti abrochire kura kan experience a wono munya. Ba bia anyu ye o. Se ne ye kasa Ghana ye den no. Wono ma ti abrochire so ka wono mo de pa de akere ya. Ena fom si ya di sika be pii so. Owura James memo wa ha bio. Hello. Owura James memo wa ha miwura. Hello. Miwura James me pa cho temenka. Aye fake. Untini ye. Miwura James asem se bi nti na mama fra wa wie yi why nti mesra wo ta waso abete nkomo am ne wo boyi. Me pa cho uni ma branch ya ye frɛ no Ajeman Ofori. Ofori Ajeman. We free so be free so. Obe free so. Na ensam no to de bia ya na ye kan bi kire tiefo ne ahwefo a. Hwɛ ento wa dawo. Ento wa da bra yi kasai. Odo sa mete ho ekeka no se nia me hu no. Nanso so bia na ye mi anasa wanke ekobro bra yi de ekrampo eso. Kwanahye manfo se ya na diduabo yi bi ba bebaye o. Na 3 years ni no. Ada na wantimi anya hwe amfa ho. Me pacho 3 years ni no. On se ekoba se ayen na da. Otimi kase enne visa naba. Me bla betu dasei. Obekọ Accra, oden beko airport. Me no kase me bla nneoma da so sini dem. Ah broche na nya maso. Akoka ne dem wa Accra. So ofie ba akọ do me pilatu. Me bra nneoma da so sini dem am no kase. Ah watwa plane ticket o. Na sa connection man nti. Watwa plane ticket. O bra aboa ne ho so aboa. Ewi akire kwampo na wa anko no. Ni sika wo se won fa nto no ho ko which is $500 kra wo sa age. Eno nya sofo ne man ani bere ye kra nka. Eno nya sofo ne man ani bere ye kra nka sika no nko anya dai. Enko ye nsa nka. Enura sofo no. Me frɛ sofo no. Ena me frɛ sofo na me ka kire ne se sofo mpacho me de ai misa so mesi aba so mpa na so mpa fo so mo frɛ na wo mfa. Otimi omo frɛ no opeke so ka chom so aye busy obefrɛ ho. Ema sofo no ye so de mi nyina so no won frɛ no ma me nkasa. Ena me frɛ o frɛ no. Fa na wan fa ne kire se onimia wo ye. Ti o frɛ so o say are you ready for any outcome? Why you ready for any outcome? Me gina phone no so bi. Sofo no ka chem se ma me nkasa de ototo na no. O ka chem se mo frɛ no. Why you ready for any outcome? Na me na dance enti na ma me de ba ha. Se bibi to na ti se na busuafo tie mi a na busuafo mo fura domfe wo say na busuafo mo wa domfe me ka me to ne nkra me to na busuafo me to ne yira o ti ko fo mo nkra nya botre na se na wuchika no se say na enter speed no over speeding yi ye benya accident yo nya botre se say no wo to ne nkra se de me to ne nkra ne yira o ti ko from ayi sofo ayi yo no sofo abodwese ho Krofrum na wote ne yere ne mba me to obi ankra dance enti na me dia ba sompa me to ne nkra se bibi to na dia na we obetimi ato no ene na obe bibi 3 years da no anya bibia madam me pa cho ewi ase yese adanse enti na etwa bi dia adanse o ti na me dia ba ha no mo no adanse enti ye nyina ye ne ehunu se wo de wa bomode anya ne ho abotra na emu wonwa na asinebo wasinebo yo na Abraham pa fa bigum na afi yenkwa yani na Ghana for si ye pay ye ho ani de bia ebekwa abrochire ne enya asem de bia ebekwa abrochire ne enya asem abrochire no minim ne ye wa abrochire ho yo nana ya medasipi nyame nhira na onye okese na ye nchia ye tiefo ne ya hwefo nyina nana ya hwe ewiase hwehwuma de ekosorosoro ekosorosoro mi nua be man enam gidie bi amale nana ya onyan wo sofo na onim no enti no ena ma wo diskan kokoshem gidie no onyan o enam se ne sofo
ya wonim no sofo de onim say wonye ne basa ti dia Ghana ye na Abraham pe na daji ni pedi oh ye wo genuine person ho akwantu sem bi ho efiri na akuro ye nkyere wo mu no mu ntie kra ansa ma ba branti a waje obi sikai se o se upese otu kwan ya nana ya agent a wo so wo boa no de otu kwan no nana ya wuri mi se ye wo agent bi wo ho no mu a nana ya se utie ni ye ya ono onyu sika wo oje wo passport ne oniema obehia na wa starting process no na ofre obra koye wei ni nyina wono ana de ni sika ye o oje visa ne ma wi a amount na oboy na ade ama na odo visa amount eno no ni genuine person America no enye obi bia na ye connection man na ya hwe enipa bia fanyansa kwan ho di amanfo sika firi o nsem na sebi kukuru na nya ya keke so nya ye o abrantie ya waji obi sika konfie miensa 3 years asem ne ye ken se udu omu tukwan na ya obegye di se oji se sika we nyina no na ya process also wo ye no wa mfiro ma bi dawo se bia me won kran enso gidie enti obi se sika no de ko se bia nka mo ha mo fa mo za megu afidie so nka mo meye se emu bia ni wo frɛ wo mo na wonu ma ye etua se sika no so ya na omu nim se ye ya de nsa ko gu afidie so ne ade enti ama so ide de masim nana ya ala de american meti wase no woni mukura no ono akwantuo na aba na nizo no cheze wo ye ne hwenye yi so ti asemo kan wo se Ghana de ye se de Ghana ayi enti opesen ko tu kwai nana ya ye ka cha branch wo se ne din de sei abrantie ne ye kana asemi Ofori Ajeman Mr. Ofori Ajeman ana dia wajiska na dia wajiska na me friend James Kwame Frimpong Mr. James Kwame Frimpong baby obi o nim no bia nka nkire no ensem a wo keke na kire eya yate no wan wie bedru baby na adwuma so wa bie travel and tour dia na agu anisa entokwa na wakoka na be waka entokwa chene wuti kro from oyire na wo ma kro from ana wo kro ya wo sa tenkran domi pilatu sa papa yi wa no ho se bibi bia na ebesi wase mo bia na obeja ma no na tie nana ya mesi kabu ebebi achechidie pen moja dodo a odi nsuo ene frem ye di frem ma enkomo ayedi eye dan a enam obi so na abranti ode na asema ba bedan okohu eye papa yi ye ne ni nkomo osofo ye mo akwa aba osofo ma hen chese wo mu nyina no adofo no bi ma wono mani ne wono ma dwene mu na ho na no na me kan sem bi say sa travel and tour fo no eya nkrofo bi hyeda kwotena ba bi didi wono ho nkomo enti wo na wo tenchen no osofo na etesen ya me adumayo ya da rade asese wo ho ye frame na Yaa Serwaah Sompa kasa fidie so na me ne wo kasa yi osofo asem bia ba bedan ya yese ye frɛ ne apemu nimdi yesa ansem nim se onim hu bi me pa cha abranti a ye frɛ no Ofori Ajeman unim no eba time mo Ofori Ajeman na dia ba bedan yen se watabri sika twitwiri die pa dia ma James Kwame Frimpong se one time no mfa ne mfa yi plane fa ne nkosi abrochire nkopa bramo na asem yi 3 years ni wono ma twen ya papa ya ntimi anya hwianfa omo sika no ama abrochire no so ama so osofo nkomo amini wudi ni say kwan ben so na wusi fade nim James Kwame Frimpong eba chow me koto ka e won ho bari maka no man sense won an kasa kra ho chi nemum baby me koto ka no na wo se ni hu ka ni nkrata na se ege ka ni nkrata nti wo mo kire me no a because me kwa kope ka ni nkrata no mi kodro na mi hu se papa no kra ye o relate me papa na so ma me papa nia no me ye wono wo mo nsu nia no osofo nya abochira mame gina ona mi mutse wasem yi ansa na mi refi wo kwa akwato ka no a okohia no na hu se okra ne bomanie na okra o papa abusuani ene no na ese wo nso ye wabusuani la do me fan se me kwato ka ni wie ye no a ka ne papa no me ko pe kira kwa no na me ko hu no na to no na ka no eye ne dia enti eno na me ko tu ho no na nkomodi die na to he mo
me papa enianom wo mu nua ne sa papa ya ne ho asɛm abai aha enti ebo amani ni wie ye no na wo se mi di akire ne kwa akra akɔyɛ ka no nkra ta wɔ nkra enti koduru nkra no me ko ni sie kwada wo di na nsa ukwada papa ni fie James Kwame Frimpong fie won kran ne ba ta se ukwada James Kwame Frimpong fie won kran e ba tan yo enkran hin fasa na otie me ka ne nkra ta no me ba enkran otie hin fasa min se den hunu be papa na dan awakwada mu nkran bro no wuni min chan kontompo yo to aso e funye se min na meda ene se ne ye kan ofoli ni nuanu mienu kra wo mo so akwada fie o ata pepepe enti wo mo kra no wo mo ni wo mo sini mo wo mo sini fie o kama ne mo me de on se me kwese ho no o de mi tika man e koduro ye wie ya na e ko license office enti ye pepe ni ya na me fa ka bae ne komodi die mu no ti wo ye international security wo airport oye national security kana o kan pato na ye se otimi di amanfo kra so etutu kwan sa o polia o so na oye madam fo dadaada ye nyina ye dan ho adwuma nti me ne no ana na mo abeto sabre na se onu sini me adi nkoma ye so onye opita ebebo ano enti me ba na me ni be di nkoma se said the mechanic in Papa Nisi or Tinebo in Tibaya. Yen and I am Connie and Corre, not young Cobison. Babran said the answer. Papa na baby commercial a corn old here. Your coins so come to Sampa, or yet now betting me. Me pacho, Jinawana Mimusa Assembly. Or confirm me, sir, or ye, now obetumi aye no. Wotimi ma mu nyina so obi edi adanse pefe se no kwasem wo ye na obetumi aye me ba ta no kwasem ne ni de ya ni this di an sha no ho ana sa e dia okuta passport bi a bisa wo ye hunu bi dia sa ni oka ye no a oka ye no se ofoli wo ye nyin me ni enu na di ka ko first one ani ekobi se bi se ni mo a ono so confirm e kire said the idea na juma na ni sisi ni ade enti ano no na ma yen so ye ade se ni ye ni an visa of no be de ni enti 200 mo 200 mo first day na ye call ye no me no foli nko na ko ba second day me no foli ena ni nua no bi no ka ho na je ni pan nan e na call ye ansana ofoli kwa no na ko ofoli na first so okoba eche no fantade mpento e na je se ni ne pani ho dia ene ni ne pani ni momu no ko na wono so hwe akiri e ho na menti ase no enti ejuma na sase no ye sase ano no nte ye ko fel de ne de 500 million koma owura no se on fine sase enoti na to saba ya me kreme ka kwa betum sabire ya ayo shebu ada no sanet mami misa wasem ye hia me yie pa osofo minim se nyamedwuma a wo ye nti mi gidi se obetimi aboa yen na papa yi a wo se wo ye national security so na ye agent o so na horo mo eniama hu so na ye den wo ho se Ghana de obi aye adwuma wo ba bia sa me ye adwuma wo sompai na me bai me se me ye adwuma sompai ebi ana me ye bibi foforo me nkyiremu ade kropoten a me ye ne wo ho sofu betimi aboa yen na eye owura James Kwame Frimpong yen satimi aka no ma me ni sro mi fie wa ha wonim ni fie ewo Kumase ha e ba tan me pa cha ohemfa no wote wo Kumase ha ote so for about the side ho Crow from so far about you say from so far about ya wo betimi anya ahyensode bi di ama efikura watim wo honom
asem se get to say Sebia ni fie no eben bibi sei eben hospital wey e landmark bi. oh one say who comes up for body so now fa modern on mo modern go find no care who comes up for body so now tell so for body send ba baby benkum eno ba baby di fa so for body send baby abedi ni fampa na ono na baby benkum okay na uko wani kakra wo benkum so no a eni tie bi e abansoro edin bi da so o say edin bi da efie ne so yen kire din bia wo edin bia wonim din bia da so sesi asofo ye betimi ama wo wadi anim na waboa me ya hwehwe papa ya ye kana asemi sesi ya na me ka say ye na sa ofoli a watu e mene ne ya kofi o several times but se kwayen trane bia no trene ne ma me on se kuma se trane trano ya na editen ene na ebe fa me ni so ka trana ha ni tini tini akofi o ene de ha me also for me na wase na yen samra wo nchen bio because factor wo de ama ye me hu ne se no kre ewo mbebre e wase ye ba wo nchen se nipa ya hwehwe no a ya ma na kwanya senka asem no won ka se ne esitie no ya frɛ na afɛ die ɔse wɔn fa biom ɛyɛ James Kwame Frimpong no sesei no ya fa mu die asɛm ne ba yɛ nanka ya mfrɛ wanka bibia mfa nkyerɛ wa ɛne emu no yɛtimi si ne pi sɛ yɛ ne wani ne yie ebi ana bibi na kɔɔ so na yɛ nim na ya frɛ no afrɛ no ya wa yɛ na adwene sɛ sesei wadane mampam wati na so die yen so so aye wa ha yenim kwan a ye de ne be fa so asika no ye beje afri ne ho se ne obafia fa nanum sasabi e be fri ne to aba no enya duru ho e be hunu kwan e be fa so medase Owura James etesan ye da urade ase se wo ho ye Owura James uni mo fori ageman hello pacho ame de la no nyina ye rough wo de tie di America no na yima no aye rough nya botre wo bete di America no me pa chaw wunim ofori ageman obefri so say crow from no e me say wo te honom na call ne basa na gisa ofuru dua ansa na wate ana gisa ye ko pep botan bi ekogina so service nya wo crow from nya we ya na me firi aba na abram pakaja gumwen nana ya sede na me kan papa eye ni da ho no pese wo de fa eye abranchi ni nenu aba ni sika okay enne bayire ne enne ye efiada ya ba adwuma o enya so gitu o Owura James Kwame me pa cha wote me kan afei de me to wonka mo me pa cha wadawroma ofori ageman wunim no me wo hospital say Owura James mesraw asam na ekonframem na yade ani eden enu ntina me pɛ attention no me mpɛse ye bɛka asam no na yanka ne ye bia na wo nkyeremu enti mesraw wadawroma me bisa wunsem bi a me pɛsɛ wo beyi ya no kura kwan so me pa cha me nto aso ebeyire ne ebeyire na nkasa samre no anese for the card ma woni sa madam mame get back to you no kwasem ensam no ekwanframam o Owura James yentimi yamfra wo biom yini free so ene ento aso nana abram pakaja gum sese ya na nipa hwehwe yen ene ye nya ne sae nana ya hwe on se abrabo na ye bo me se wanhwe yi a ubegya wiase we ho akọ abra otam nso ye wo papa yi de wo ye kire se ye ni da ho pa ana ode age o musika wa abra wanya bibibia ma o mu se o mu passport nyina ba bedi wo nana ya me eye me dese krachi ban no ka na esem se onu de eya danse ena wo pe se busuafo betie no bebo na mane ana adofo betie no beka kire no onu de wonya sika ne mfa nche papa yewu papa ya ye kana se won fa sika ne nche no wo se onu de ode fa so na ye ode befa fom oba buru ni nuaku no na ya krachi no wo wie yie
Debia mentra kan kyerɛ sɛ omu kofa lu prekitua bi di table so no the flag asisi ho che so mo di kai eye US ne Canada sisi Canada de na sisi ho bebebe Benin ni Togo flag sisi so da na ya we yan samfo ni semu na nipa bi ati krom hadi abrante wo se ni din di se krampo a ya me de makasa kasa James Kwame Frempo Mr James Kwame Frempo James Kwame na ka wu James kura de wu din wo Bible ensem huru se na James obedi na na bampa James Bayarea na afa ni din ni ti ne picture e da TV so be ko so yare sa na afa wo da TV so ama wiase nyina hu su ene ya wa ya ne kuro from ho se ya krono o se ya sisio se ya die yi o enipa bi afanya sakwa na yare e die na chese fra ye frɛ no wonte kasa no yo e die na chese wonte wa bie TV wa chire ana wutie e jiro se line mu nye na mo hospital wo be ko so da hospital ka ti izi wonu die sika no nya afa nche o utime nyi sika mro 1 billion na umfa ntwa wanum e fa so sen e die ntira se krono o se sisio na me de medwire ho na ya mentini e mabiase medwire ho a mentini e mabiase adai na nipa bi to maimu asisie ene boni ene ye nipa bi de na sa duabo yi ene yade ne sa ne mawi na ye betwam ebetwam abrantie wo si okotwale dua no anya ntwa ni pieto paade o ma ne ka wansam vie o ma ne ka oda o ba sa akofra na so we wuti na ye na o ka akyerew ene ye 3 years na kura wache no obiebie ni ma ni so na akyerew no de ni dia ma ne sofo na onim no na ya ho se asofo na bi agani o papa yi won asemi bai wa nyini ho afiri ono no die wom no waka etina ma mi ni ni nuyi no mo dwene se papa ni nti wode beba na wuti na ya papa nyambetua ne ka o James nyambetua ne ka o de nyambetua James ka na ya hwe wuti mi ka kire o mu se o mu ko sesa eye dollar fa jo mbotom no mu ko to niema o mu de be free play di akọ se sie yesi briefcase si papa ide si wahunu ho no mayemra ho ena no na me ka se akoa bi betena se ono de nya abotire ena da so oba ya de aba no oba ya me da se moni aduma panyan wo kwani yade wo kwani wo durawie enso ye boa semunu ane semfu kwasia semkwa na stamp kokko press su se ya me wo so wo ya sisifo wo ya kromfo hwe me ka kire wo se Dubai case bi nipa da sani hyase akotena travel and tour office ama ne nanani mpon ekodi dwa se wode ne be ekọ Dubai alupeni bi no de atuturo saya ne sisuo na akokura entie akoto ntel dokono acha dato abe ato Clement nku ode besra atoto ho nkro ne ba bebra akotena airport fiti no nsia anopa ekopim anwumre no nsia connection man na ma mefo o ma nko Dubai ebinie wagiadi ebinie hwese plane we tade aboni mu akwa no no plane what the branch ni nua ba ne kwa no no Mr James baby a wo bia na nim guase aba o ana nim guase aba no bia na akwa yade ana owuo abrante nto akwa ko penitika onu de wonya fa nchew utimi na de wo mu ena sei etina sei ana mu fa we mra no mo de ba na yade me ya na yai dia shimene se utimi ade wo mu ekatro mu se mu metwa ticket na me fa mo nko esisi zambeni mu twete kiti me de mu ko na brantie wo mu so ko pesika e de asende papa yi se me twete kiti e da se wo mra no ko o meduru ba frɛ no ofa se briefcase ni manya eti u dem esi ho e ye krono ene asisie e ye nipa boni sem ana papa yi wo die no abrantie me de me no metawachi nana ya na ota na chi sese metanachi e wo kwan be nana ya de se na pese me ma yenkyere yenjesi ye hyewe metanachi sesen se wonu si wo bebodua wo mo ni dia nkuno wo mo James dia nkuno we di paboni ni esesu trans no odidie e nsafu hwe plane ni netwei play ho do travel and tour for US na nkuno bebia na ni we so de gold awuade a play mu gold wo trawie we nye krono ni asisie e ko bodi dia kuno next time okoba o ti medicine sanfo ene sanhunu wabiem ubaju obi sika be dia twato a ane wadie no ko bodi dua ko bodi dua
me da say na money dua de me kan ti ase no money dua nti wo heavy na wo be ko bi bobra wa haye bobra yie wa sa ti heavy ni twa me si bobra yie fa me sa no bia ye obi bone aso nko boni dua nko no ye fra brantin ko ntire ni diem ne ye hu se no kwasem na ekoso na me de beba ujiro na me yale na me yesei hatie krobia asante kotoko ze ye modua e wa asante mem ba ye di dua bobai no nana no amra wo uji obi sika afiri ne nsam eye nyanya sakwa so no na ke kwa be no fa so nkoje o process sika oni court sika wedi o fe tira yayi no sina na minie kanti bia di misika me kan wo mfi nana mesremu a mo mane to mame o mane yetu enva mame o mane de etu ne sena hem sualenge no de nam so fu ani semunu chokra nyanya no kra no gina hospital yi ani etu no beba efri tu na fe na fura se na ne na se na fe wadi no ba bia na brampa e uhuro de me ma we de man ko boni dua e uhuro wo mo ko boni dua yes asem we nti esisi e soso pa soso se fifra ete ye ewrade ensem ni bia no o na ya sapepe pelete he papa me sia dia wa na kire na ma no ho ma bufu sini bibia gina hospital eti aso wo hefa hospital akwaji aya akonfu sem we wo mutimi gire ba bi hey wo kasa wrade nyakopon me da say me se champon ene se na na abram pa hiti no adi o papa krobe kura ni odisa se oma nibufu na ya ade ba ko a me pese me kan se ye tete afidie yi so ene ye te Ghana ene ye te mantem ebu aye nkrofo bu nkrofo asisi ama obia tibi na ne ye me nwanwa ba ko ni se ye tumi etoa so amire nyina egu so je nkrofo die etumi di yesika ekohye wo mo ensem sabi so pese okọ abrochira eni abusumi ensia visa ya wo gie no ne ade eni abusumi ensia ena enfie miensa no ya adie no kyese ade no enya no kre ena ebie musoso no abroche bie ni ho ya wo bekọ a 1 yemfa wo nko embassy ema friends wonko hu abrofo anase hu so ever ena friends enkrata asensan biometric nyame bia obeye please report no moni ade ya obeye no ni nyina na kamfua ema service bokrata no edimu ene se sa na ma we se no nyina amaso a eso hu ye se na edika no service ye bu kwasia enti no wo mu transin fie mi e kra de a chedo do ade enfie mi ensa no mwanwa sabio se ne abrampa na me kra wonim de ekume maame na obi ye connection mama obi ye connection mama wote he kro from sofo abodwese nipa nsura asem o na wo hu kro from sofo abodwese ene ye connection do akwa abrochiri eno kwa de enye wa me senka ote ho an wada ne nchini sie obi betimi atena bia bi menyi na wo connection na wonu ma watrasa akonom ni ade de o masimu abrochire no ma nko na kro from sofo abodwese Sompa se wo se wo ye security agent se wo airport ho no mo kro yo mo ye adwuma ho no mo no o mo ntimi nso obi nsafa ne ko tra plane na kampese plane no etu enti no wo niema ya wo be yansa enti wo wure afi ba ko enfie miensa no eso ye no abrampa ne e wo ka no senko be ya sa de ne senko be afidie so kra na ya se obenye sa de na wo ka na abrampa so to no so na senko be afidie so because asam no ache ehia senko be tini so kra na ne mbese me ka ema wo wura no ete ase ne say in the first place when you not just obu omo ekwase na odi osofo ebe mu se be obi abegeri se sofo mu dia eye no kure enti oje 1 billion sof mame na ya wodi ko tua nika wodi ko ye ni ope wanfa ko ye ade no hwe because wo wura so bi se na menyi ni se wodi kata ba se bia ofere nsentim so na won sign ana se bia wo mienko ana se bia wo mienye sei menyini enti sane mani nyina bia ma no ana wote wona na wotwe se visa beba ne na me fa ne beba yo wow enti edu pempen so bia yen so ye die sika kono so yen fom so because visa bia no ye take 1 year 2 years 3 years enti unye hu ni sana no hu se wo bo kro no na ni pem twe watch no so na ne aduro ya
oni hospital baby a oboa wo ni fie oboa and we pretend say wo nurse ni enya ho de card e ma no ye force bompa ye say ade oso yare no enya wo Yesu Kristo amen ebe ya ono mo amen and na say bi ni make say ni kwanso etia if you say asam hie wo we won ko bo dua kwa eyeduabo na ya asam hyewa eyeduabo se no rate ye ya no wo so wonya modua no kwa na asam so na ni ayeko enti duabo no a take effect into ra no hu se ni kwa etia anya sa won piska no won famra se no se je no famra ne sa nya tot if you say kwa se bo na che obekom no ono kwa no obu ni kwa se timi agiskanka kranka enti na ka eda no so e no oje Robin Peter to pay for what you know the work to ya wanye bibia so me de manuel yo men so me da say Facebook for eda mu nyina mo ase mo ka ho na dwumadie mu ye dudu lebene me hu pa George Anthony eda mu nyina ma se oba pa Christy ye da mu nyina mo ase ma bna ye da wase papa owusu ansa Clifford nso so join ne yen Mompi net saying Nicholas Asante bedasi bebre Nico bigidi se ho ye pa Jemfu American so ewa ha sanso na Bema Ruth so be adwuma ene ya be adwuma o ma me araba France ene ya be adwuma o ene ya be adwuma pa anya agorokra na ye di ne ha nti no mo nta ya chikuchu na ene no ano odin ma me jesi wa munyina da munyina mo ase anofo no na me kai mo se grow fine ebema wo aye fine me pacha wanu mu atu ntimi ndidi wo da ntimi na wo so a woni obi aka enye se nso nkronsu obi na aba wo da mu na ewe wo ma menkanfo grow fine emfama wo eye mojadro krogen e de Ghana koko e na aye ne senti no wo be hunu se kai ni bi ene na mu feature ya to grow fine honwom me pacha onye fake eye grow fine papa ni bia bomodian na je wo de na edupa bi sei de digital bar center ene de abadwaso fra yensesi e bra wo pani duduo mu atuo 0244 596532 0244596532 learn Dutch in GH what Ghana ha now person okay German kasa fa plane fanko mesrawo be the number bi be ma wo person osua Dutch kasa osua ne ansa na akwantuo no watu bomode a ne behu yen na ye ne woni nkomo enya nkran kwa na ye wo agrekenzema ebura so school mu ho ye wo ho ewo Kumasi sanso na East Legon Obojo American House enso so ye wo sa kwantempon na so a wo tochi yen a ye be kire wo Dutch kasa no de ekọ ne de eba nyina sanso so na edwumadie enso ye di ne dwoada kopem ye wada anopa ene awia ni nyina no weekends enso so ye adwuma pa enye agorokra ena ye die enti me pa cho German kasa no ye de atoa obomoden a nene learn Dutch for indika so bom na kwakwaje wo de 0274 545771 0274 545771 Gino pepper and onion mix Gino pepper and onion mix. Yeko weekend dear den kwa. Won kwan papa bi ani be soko na ye da. Ma men kanfu Gino pepper and onion mix en fama. Sanso so na jollof no so beti apo me abo abaso a me pa che we Gino pepper and onion mix. Sanso still bi a wo ye ni weekend beti apo a always bomodin a naje Gino pepper and onion mix bi ebema waduane aye kama na so yetimi afre wo oba sima 3A Herbal Center yen any day 3A co capsules have just why ya tuni din cocoa master me ba che cocoa ni say sha to sha hin wotena se entena wo hwe ade a won hye da kora nse hunu ni ye cocoa no cocoa de etimi ya niam bebre etimi hye ni pato wotena se enye ye wo hwe ade enso so a won hunu ni ye bomode anaje 3A co capsules ibi ebedi wakagina mu ama cocoa no ba bi ehye bia ase atumi ahye ba bi a obefa bi o man mu drugstore na herbal shop nyina obenya bi wom fra yen 0546 107 107 0546 107 107 EBA phones and accessories na no na me ni wudi wonom ho nkomo say phone na ekura wo no hwe na agigya pe ba bi kura atotwene dia wo hia na Ghana card ne peska kuma bi ekura phone bi a wo kondro sa afi we use bia EBA phones and accessories
wono mo na de saa kwanya yi ede ma wo na won so wani atumi age pa me pa cho ani abrochire me pa cho ajakum building na mu ne ye wo e wo central prisons me ka kumase saa so na enkran so no ubehunu yen e wo circle ye wo American mall ni mu a tumirika ne kwa hokoje wo phone no na nso phone no nso ho mpempra de nyina so wono mu obi wo ho a wonya bi e beboa ama phone atimi agina ne na so frɛ yen 0200 689170 0200 689170 3P garlic mixture me pacho piwak natural health ene ye de adro so nkunya ba garlic nro ne de do so pa na mom 3P for de ne de in fact ebo adwuma ewo toam twanitimi bontu so mu a net won se eye original me pacho bra wanya moja broso ne asma wa ye kese amroso stroke titiriti yem bi so tetewa eye 3P enoa ena uhia ene ani nkomo e na so so pendodo matu age wo de 0248928824 0248928824 Kojak farmer pose papa ye dia bedwa so me pacho kojak de no eno ene papa me pacho wonu mo bidie de ultimebo apa ma wo se no etimi pa fita pa na ye den san so na fluoride de no so ewo ho no mebeboa ama wo se no enya ahoden soronko ene ekire nam no enyina ye won nketuam ye wona kasiem bomoden na je wo de ye wo mafo hyen so ewo ho na me kai wo se procode so kojak farmer ene de ba edwaso enti bra pepunu bi abo wo a wo bi ate agu so na wonte apo na opeduro bi anoma ma ya de atu oduru ne yase giwe na bebo a da bi wo se ye ma proco di akojakefo ede ba ye no frɛ wono mo ahoma yi so 0531069945 0531069945 papa transi ye ma hunya ha ma me wai ebre eni yafa wadawro ma nete sen me pamcho mo hwesa ne mic ni si so a ade na esi wanim na so green baba ete sen ya me adumaye eche na ehwe wanti na mafro baba prekope eni simu jire baba awie yi ede anya betumi dia ya aboa wo awie de boko miraka kra baba yente wokasa miraka kra me koje asase bi afisase ewo ayi apem so ayi sukari apem so timi koje ya no be mfie be ekomfie eduba komponi timi je asase no ana wotwa asase no ma me na wose asase ni ba ayi krata ne de me tua sika no na enya me pa me tua sika ni wi a obekwa akofa sovia ama na be sovia asase nanka wa yi media ama me ana wo ye receipt ma me timeja asase ni wi na me kotwe sa na te be trip ba ko egogu asase no so nana abrampa nti ena ase na ye bedan ka nko na ako se de edu no sa na be ase na fiada no ye ba bedan ka nti eye na me sa anwia trip ba ko ekogu so na me ma brogo ye gina so twa brogo ni nyina timbe start asidan me koya ai papa no na kwada bi wo na kura ho timi koya wo se ai busia panyina ba ho se saase no obi a twa brogo gu asase no so ron kan chen se wo mra no ansana obeya adwuma na waya adwuma no manem fa ne nsanka bibia ho ampa me koy me koto no so oka chem se saase no na na oben na de saase no ma me nti na oben oni tumi se wo de saase no ma obi nti se me pa saase ne dia me metua sika foforo ansana ma ya adwuma no ena me kobo na oben amane ti me ne hia na kosida bi be 4 years ni kura ena me ne nyina ko hia nti ekoka koye na ai na oben no oka chense na oka chena na oben se saase no hwan na ka chense won koton asase ne mame na ozo wona net wona ehwe asase no so nti mistake ai from so obi na ba na koton edi enfom so obi pa asase ato wakwa akotwa bi di ama no wuni asase wunim se obi pa asase ato wuni asase
we di animu akwa kwetwa asase asem aba wo se mfomso na baaye sika ye mistake jiska mistake e wo sika je ho mo de amon kwaso na mo nyi je nkrofo sika ni saa nti on fa ncha no na aye ono na aye na se on fa ncha ne na fa ncha ne china se sika no se opa ono a on fa ne sika metua asase no ho ka emfa mame na se wa fa ne sika metua asase no e ho ka ma na ama me a anya de se obema ma ye adwuma no wo so enya so china nti ya ka sa no wie no afi de o ka chem se o ko ai kofodua na o ko ba o de sika no be ba ade abre na ai busia panyin na busia panyin ade asase na mame efiri ono se me frɛ na wodi matem efiri obi a me frɛ na wodi matem me frɛ no so a wo mfa o fa nso atem didie nkwa me mfa nkɔ court ti ono me ni ayi bia papa ye okotwa asase ma wa mistake ya o si mistake ya ba no wo si aferi afa ne kokko me mfa ne kokko ti ono me ni asem bia Ghana hand the way ankrofo wo kokko wo bone ho no eto da bia jensam o wo di obi afa kwan bone so nipa ne ka no wo kire ni mu se ba bi opa bi on fa nko asase na da yen fa na akoto e na da ai asokora pem so na asase ne da yen sa be ka no de tena ama me na doctor ntena se na afa yem pe no ansa na nkomo no me ni wa wie kura because ensam a wo ka no ya ma me BP akosoro wa ye obi bone wo di obi asim na nipa no ato de ade na nipa ne ba be ka kire wa wo si ba bi opa bi on fa nko ene na fiada de besi ene ye fiada nanso de besi mete se nkrofo si fiada ye boja ye die eya da ye wo so obi nyim obi e wo so obi ma obi afudua ne ade case we nso ye case ye be di akire pampe se fiada entie watimi age obi sika asanya akokoduro ase wo bo e ka che nipa ne se ba bi opa bi on fa nko ene ba bi no de waba no yen so ye bon ho se trotro ekọ yen ni mate no ye ni asem ne kwa akowuai doctor akwa aba mo mama ya na te say oba de adaro doctor mani abro we hwesi na ena me ba minim san ka me ba be bobo stone boy nyom na black no mo nyom de abaso ibi na ma ba be sresre a afa de e ka dan kwa na me dan doctor ena je oboa me they say semens de na ekoso yo awe be da sipi ba passe wa yankopon shira pa se wa adwuma na wa sha so ne asofo ne yepew wa hwese esisi ya doctor na esisi ya so papa enso fifre etemie enfifre etemi kuro yi mu doctor ntie ye ore ma me champo we so mu nyina mo abre pa yankopon shira mo inshira no hu hia ntina wo so ma aboso yankopon koso inshira mo pa se da bia mo kan kofo asemo o mo oni bie no na mo gina asofo na nem ewa ha na mo yo mo edwuma mo ya mi nshira mo pa na tiefo ne ahwefo nso ye di nshira so nko e de mo ene ntia mapa efiri Pimsan Company Limited Dr. James Amwa ene doctors aye ne ye adwuma nyina ne workers ni nyina yankopon nshira obia because bia esi aduro ne ekọ na hwe pressure we aduro ne so na ensi ya omo de ye adwuma no nti bia da bia metena bia me bo maba so se omo nko so windo ye de mfidi ahodo so ka ho ye adwuma ne de na so manpower no so sa wo ho nyina mu ya mi nshira omo na ye ka kire obi asese wo haw e wo nompe ene untini mu a ntini bi mu asisi a me pa cho edu papa na ye kan fo ama no e ya agan semens vital herbal mixture ene ne capsules agan eno na unim de mama ni kura san je aduro hu da bi de kume kura ne se we ye mum kura na opebi ato a wudu ya ba shop wen kasa wudi ye sei to se wunya ye sei ya di papa no oye no be yi ama enu anu we ni nyina ye sei to se ti ukwa o de o se me pe to se anampa agan enu anu ne be yi aduro ndi ama na aduro no se de bia ka no ye ni nsuo e na ne topae ti mixture ne capsules ni nyina na ye ka bom enom enti so okwa to ni mienu uto wi a de obeya na se ye numbers no obefa no afre number ni 0244 718 enkonyame yensi so bio 0244 718 557 0244 718 557
557 ɛna 0241 0241 604 702 0241 604 702 saa numbers yi mienu nyinaa san wɔ WhatsApp enti wo pedro ne pictures ahwɛ na watumi agina so de atobi or drugstore pharmacy herbal shop bia ai wotwa so a ɛno so wobetumi de akɔkyerɛ na wotumi pese draw bi be ye draw ndi amount na wunya na wafrɛ yɛn numbers na yɛ bobɔ yɛ no na yɛ no wadi nkomo because yɛ ka kyerɛ sɛ wo no maduro no nko ano because nkɔfo pii ɔse ma no maduro bɛ de ho enuro bi ho kra matuatua me sisi ana yɛ me ya matibra mu me de bi atwitwi ointment ahodo ma yɛ physio enso yɛ nkɔ ni nyina mu no yɛbusa wadwuma a woyɛ de adwuma na woyɛ yɛ ka pem san pe obi anim sɛ job training kwan a ɛfa so yɛ adwuma de yɛ ne nim saa ne ma no pa ansa na wonuane die mu bro no ka sɛ lifestyle ka lifestyle na enuane die mu afi so ntade hyem nneɛma yɛ de yɛ ho ni nyina no nsunsan so bɔne e ba o nipadua no so nti no yɛ ma ho akwankyerɛ de ka ho sɛ de bɛyɛ a wo no maduro no na yɛ ma wo di sa akwankyerɛ no so bo sisi a na ho to na wie pɛyɛ enti omo ndom sisi omo ndom omo atibra mu yɛ omo ya omo a sciatica wo omo so omo to ase twetwe omo nyina saafo nyina no maduro no bo nse akwankyerɛ na ka ho no nti na bibia yɛ kama de ama wo na onso watuma nya wa ho to ni nyina no so obeto aduro agan cement vital herbal mixture ne capsules no na wafa yɛ numbers no wafrɛ na akwankyerɛ na ɛwɔ akyire no na yɛ de ama wo afei so ɛfa entini no mu de no obi wɔ no ma ne de medical kan sɛ sciatica wɔ hɔ entini kɛse na ɛda yɛ to ase no ekosi yɛ na ase no ɛhɔ ɛna emu asi sciatic nerve ne emu asi anaso anya issues wɔ hɔ ni nyina agan no true nitric oxide na ɛwɔ aduro no mu no ɛba akɔyi hɔ no mu nyina bon sɛ entini no mu da hɔ na mogya di afusa ne pɛ na ho atɔ saa nso na mɛma no nso me pato mu ntie ne yɛ pa sɛ ɔyɛ bɛma na o bɛma na ayɛ horodo wɔ sini trase gu mɛma nyina ni mu ase ba se wa mkote yibi yese se bi kura de tamhwim na se gum ba mi nim se na tamhwim ne de ayese je so oba no na tam be ma no dia ono bete misre sa na me se ene edu sa de a ene agan ne hia na se odi bi sa man bi sa me pa cho to agan ne ma moja ne afrusa ne nko be ma no na ma be ma ne ntimi nyina brane na watimi da ye adwuma onyankopon ball se fa be ma be ye enya Johnson kwanti na obo wo enti no se bema wo kwan da baba wa ho no nti se edru sa tibia na se bema wo ntimi nko sa de na se wa ye se oba o ba wi ase be ye ni je bia ni ho no me pa to edru agan no na frɛ ni nkomo afi wo de premature ejaculation wo de sorry kama na so wo de kobo ani ana da ya na from 30 seconds 1 minute for no mo kwa na man do mo ni to hwɛ no de mo nsa be nkun hwɛ akɔ ye okoi o me man abeti so nyina hwɛ nkoso me part of the drone bi unya tope ofre ya na akyerɛ course na ɛwɔ akyire no ye bie ni nyina ma wo bibia be kama de ama na nso watimi de abɔ adwuma mapa na bibia yɛ kama ba dog edin no eduro ni din na kasa ne cement vital herbal mixture and then capsules cement vital herbal mixture and then capsules agan umpe ho asɛm a wo se agan eno ano simple wadawro ma sign language nso na ayi so a me se ye say Hussein go twe say ye ne say wo ebia eto se abekuma na nifa fo no nyina obia beti ba ye but ko na koto eduro ni bi afen so uni atenka low libido na adokro so yo ba so ye bema me pa cho de to eduro ni bi ene na ne de na bema so ko akasa jiwtu oro so de abeka ho no ohine bi okro mu a o se eduro ni ye frɛ ne jiwtu me kwa mon kase na na se jiwtu bema na enom oba no so benom ye nyina ye kan nyina bom ni anom na bibia ye kama na onso ahoɔden mapa no etimi aba afanu ni nyina onfiti kom se oba ebia de ne dysmenorrhea eni dane ene how me pa cho to eduro ni bi and now de ne amenorrhea absence of menstruation obi wa oba bi wa ha bosumi miensa ni onko mfitire nyankopɔn so ayen se friends 21 days to 36 days be also oba bi akɔ mfitire nti se wontimi nkɔ na se yo how bi na wo obi de afini onko because also okoye family planning na I can say say no pay call bi amenya maame panyin also okɔ ne 50s wonyem na ɔse ɔno maduro no afei wo say na ne menses asen ba no ntia se ne menses no so agya be 2-3 years ni
na ba no ntia se na ofre na say any issues bi wo ho because there be o complaining yam o complaining yam ama ko fu man all sendro nti onu medro na feel wo say moja ni yiba all right afeel o correct ya ne ho ye no basabasa o ko hospital na ko check ya wanyem one recording nyina wo me phone so na o say na ni ji ajuro so me ni baba nti me bom pa ye say be baba na ni agia nti ye say wo de to aduro no say o mense no evidence o mense no se bibia free honum koma na bibia to kama awo no bia wa kina pa wunya bi no ubenya gan ni bia ubenya to gan na frɛ ni sa nkomo no na bibia nya kama fe omo muja omo na ya muja wom hemorrhoids da na meka hemorrhoids no sabi wo to kwan na no na abesisi wo to kwan na no na sɛ uja na ya hu moja ko red pa bright red we pacho to aduro ni bi na nom afi nso ebia wo de rectal prolapse kokobo ene yiba me pacho so tobi bibia be kama ni nyina betwa na bibia kama yawa wo ti nyina be ko me pacho tobi afi nso wo ye oba na se candidiasis ana se o de pu na hawa obi de o se yiba ti sa katoa ni nyina agan na ebo awo nti to agan ni bi na de wo to wi afre ni hu nkomo na se nu pen so pe bi ato a me say ko PFA pharmacy ye kwan so a PFA pharmacy New Road Junction ho engine fueling station opposite pe afen so ko Colinac nso a ene dani he bo mo nyina wa town ni mro mo benya aduro bi ato san so na Freddy Mens ene rock pillar nyina okeo e won so benya bi ato Misty Apidank Pulsar Ventures o mo nyina wo mro uko Kumasi Technical University wa have May pharmacy e won so benya bi ato ho e na afi nkoko Isaac Grasto ana say Hillside Pharmacy ubenya bi wo Antiakobam so e won nkoko afi Fab Pharmaceuticals onso won nkoko Zongo Junction ukon kran so a Repash Ventures e wo Kanshi Drug Lane one Tinate Teba Hello Seba Benign Seba omu nyina wo Kanshi Drug Lane ho afi Ashama so efu nyina Humble Mother e wo downtown san so na Bay Class Herba enso e wo honum Ashama ho main station wo Masalachi ho Alaji e wo ho beboa na afi so Cape Coast so e Pena Herba na social taxi station na e wo Mankasim so bo akohu Jeff enso wo honum Tikob number 1 so odalo ni nyina no wo pe bia wo de friend na yemfa omo numbers ne ma na frɛ omo na maako dodo a wo pe tu no so ubenya number ne 0244 718 557 0244 718 557 and I said 0241 604 702 you say a guy eto say what else in the company yeah that say edupa na eton ne ho papa faith na say na pressure na say no akwa na sem no mampe bibi anya mpe stone boy nyum bi amfa anjodoma koma anhwe a pressure bekume enti no ye be ya tough say stone boy nyum tough seed na ya de akwa akodan Abrampa say Miss Abrampa hey
Nada. Osibo. Mentu amunyum na se o. Na mza na wo. Enya ne die ne bia hu. Na na Abraham pasam a wo kan say. Top seed no. Ono no oya aba bia. Wo ya ne dien. Wontimi mfa ne nkofom da. Se wo bo ne kofom se dien kura na obepie stone boy ne boss anyum obeba soro. Wo bo fom se dien kura na obefifi na wanyini na waye kese obepie ama wiase nyine asem ni nyina no na tough ye pressure someone chemu dia ye wonti asie monti asie odibem ye na ye hu ye wo ka wonye ni adaro me na eja ya na wo ma ye ochirechire mu kakra na of mama de se yenhia na enke ne reggae artist bebre be kwa bo atwede de omo ka no ye nti asie opani afa yemra wasem ne so nipa na nya kokko anya hoto aka akire wo se wono de baby a wo pebia fane ko asam wo se esiye no edi mfie sen 11 years wo frɛ no a wunya no me frɛ na amenya no wunya no to da ebe mfie be isi ni ka me frɛ no wo frɛ no ka wonfa fa nso a osake Kelvin be frɛ no de amayen na ne brofo kro no waka de akire ye nienti a wo no abusuan fa bibia nyawo wonim abusuan niama ne ho hyehyɛ ya hwe yemfa asase bia nhye wo nsa watimi afa kire akotwa asase aton ama nipa oposa ne nsem kakra wa wonya de bre wo no ne nsa si fom asem waba na yenhwe nka wo se baabi a wo pe bia papa dia wo ye nti eye papa dia wo ye nti eye wo a enkwani nkwankobre Calvin hwehwe ne maye na ye nti ono nso ano asem Mr. Champon say na no say no ena ne ye den dan ka o unsa ai blog na me twa go sa senso nyina wo bibika asai blog ni nyina asai Mr. Champon brem na fe nana ya me danse nana ya ohun say ewiase ya na mintimi ho ade ebinum enema bi wono ma wo do ho gimu a wonkwa eso ete ya na emrantie no say ye be fie na say abrantie bi wo ye say abro bi na akunu nti na ye kokumu abrewa no woni fie ni party mi ya de mu oya o bra mabusua mu na ka say abrantie bi ewu na abro bi yo to wo no se beka na akropo na nka wonu kwa na nka mema na ya ho atro off abrabo ya wo bosubo ya wo mu eni ya wo ye nkwa siebu ya wo bu enkrofo nyina no ete wo nkwa so sabi obi ejapade wusi den etwa ho ekofa na woton ne nipene nya botem fie duba akuni na je se onye na dwere se okopeska no ede Mr. Champo ma menka asem we nkyere nipa ets abi se wo kwa akopa asase ato na se ye nipa ba ko pesei ena edi animu a fasha wadwenem se nya jani o empo se ye nipa mienu a bedafo enya jani o ya won krofo a wonu mutimi di won sa hyekrata ase di adanse ye se asase e de ma nipa asomasi no eye janiu etoda bi ana ya katakata yani na nipa ba ko be da nya asase danse ni ben Mr. Champion to aso e nana ya asase ye obidia wutwi mutai di mfie duonu kro nipa kro no eye wobeba ababeje asase no asase de obia de ma emra eda asase no asase bi wono ma ye de ma wa ye ka jo se wuntimi nton to bi fra kire koton asase na ekokoto obedi fo enu ti nyampe me kama so yo hino so ya branti o ya branti so ye keteke o na wakoye sa de na de oye bia wanya de kura wo nwa ne tentem na one person papa bi nkanche wo wurai na asem ko da ne ededa Bema na yamuwa hao. Bema na yamuwa hao. Ya do. Na tesayo. Oje. Etesai wada uroma. Maba. Nana be me pa chote menka. Ohene. Wa free so. Ohun se nipa na aba no ho. Wono mu di boni ni sei a. Afei no wote won kan no wape baabi de ne ho ayeden akwakote womma no meyi ne ho ano ne enti a woyɛ sa papa eminim so oni ano yie bia
because one year papa bi anka wo mie na no da enka nche papa ye oto say ono de baby ope bia no onfa nko eto na bia ya na nipa kasa wo nhuna de kora wono manya de omo nan anka sa ti so a ama omo keka sa ansem no eye wo a enka be ye ode Mr. Champion yen to aso ya freno ya wo kati e che se ohun se bia no a emfre no so se baby a ye pe bia enfa nko na na ye frɛ wo a wo kati na asem ako ne se ne refi ese so obefa o so omfa o asem no ebekoso obi antimi nyae e ma ne nka da biara da na se ma ne ti ase se mento sebe eya kro no de na waton akɔwie obi ade na waton eni so no yeso bold say baby opa bia fami kwa obeso o chesere nansi bi so ana wo obi a obetu esika ma adekura ne nansi so no ye be han afiwa ma ne 94 re nsem ade amano a won kan hu so wa ya odene nkwan ebetwa so asase asem de oguguro ho a wo de nkwan ebetwa so nipa ne mo odua o na so no ya na mentimi hu se na esi atie krofo ta twimanso bo asase untene wawu ye mo ne dua o enu ntene ya ka che ne se womra no ne ye mra metrase na ne wose no bia no won kan ye nsiesie na bibia na kwam se na be ya obenya hoto na owure so anyina hoto anya sa de a woboa enka de bia de se wo so wonfa wo kate on de won kate na ya na momfo nyin so maye na na ya me de no asi wonti aya mo mesi efiri na akoyi wo bi a wo tie mi bi a wo hwe mi bi a mfa nka ne na ni profile ho sa wo di sika komo obi a wo ma receipt kura twa na picture faka ho ba me na akwa ba yodo na te sai that's why ai me ho ye pa na na ben asem bi abesen mi kom na meje me ho anye mi ntimi mfiti preko pe tie me pa tie me asem bi aba basinse mi kom na mintimi fiti preko pe sa antiatiamu na ni pe atiatia ya na ya bro na na be wote menka ole ba men pro wote pa wote we no chance no wa hwere chance no de say yan so de epe bia ene ye de ben so se no ba bia de ne be ko bia no baby na bia ne ha na Abraham pakaja gum e ma posi fo nko so ni mu mfa ma yen nana ya medasi biem na ye nche ye tiefo nana ya hwe da bia wo ka asem bi sisi ye asase ho se di ni pesi wu no asase yo anye se obi kodwetwa obi sika yo se di ni pesi wu no ono onim sa asin ni nanum ti mo ya ne sa so de ne sa hye nanum a ntinimu a wo se sin nim no waka no ana odi no nana ya hwe nana ben se di ne ka ho nana na kura no yanyi mfiri ne nsem na so amfa nana amanke amfeska na ama yanyi mfiri ne nsem edie ntira sabio sabi se wani atia ho sansamfu we wunni ade anya wo dia utimi fakoton e ma ne yeyie na sese wakoton asase ya mapapa ye ote yi odi onusu anya asase efinsia du ba ko ni okoye so adwuma okoye afe na asase wura aba na ya ho obi di asase ma se hwe so ya wo dia obi di asase ama wo se hwe so a ya wo dia etimi fra chire fasika tum ekotwa bi se maton magiadi na mistake na aba na papa wo se ska wo wuram ana se ska wo gatem edu ba bia nipa bi di asisie ana di ti krom a na ya ade ya na twa me nsuru mu kura wo mi wiase a me mpese mati bi ana papa no abranche so ka kire no eye kasa fi ene kasa tante ye sa de awudie ana eba se me de mafa opa fa me kokot ana fa me ko ba bia opeso de me ko bia sebi nyasani be kasa sa nipa na ma nipa ye eye boni nyasani be kasa sa se papa yi wadi ade free ni sem se wo manasase ho asem aba fa sika ne mame na sem di bi be so atua ka me fa so ntua wo se dabi no wadi awia na ya yenka ne sa ase wadi awie na okeka na adwene kire se opa fa me kokot ana fa me kokot edipa nyina na kokot sika nipa nyina na police station sika edu ba bia nyema bi wo no ma airtime na ya ri se program we ya ma ho eke nipa be bra se o mo akofo ke nipa be bra wu papa yi watwa kwaya kwa aba em se ne prince aso ni asem ne hana eko ba furu ka kwa aba prince ni
na wo te wonom ekeka nsemu no ya frɛ wo so agina fidie so ana ma me frɛ ana me ntonka wo ka so wo frɛ sima dodo seni omu nyina so asisi saba akon de oso ogina asupiti no ro kra me fa ne de kakra me frɛ no me kɔtena ase ma frɛ no afi no o kyerɛkyerɛm sɛsɛn afi no wasi free hospital bro sa no so asi fom na me se sa ne ye se awura ne abrante ne sisika no omo kopɛ omu sika eti ye frɛ o ne pɛ so wo kyerɛm aye no kre omusika one ho no ro so gi o de ko baabi se o de ko ye den so o de ko ye adwuma na mom na afi no mo afrɛ ne se o mo boa no amana be jabre na se ya hye ne na o hwe oboa enne na o hwe se wan fa man the picture na yire ne no mo picture dan ensem se na me ka se be ma wiase nyina connection man fo bebirebe yi connection man na wo East Legon ne Trasako ebi mu krampo di biasim na ne ote profrom sofo abodo se on say to na bia nipa ne ya na ye de hu ko sa pepepepe ani on say ye nia brezu si ye betu kwan dodo eno so ka ho ye nya hu plane na esi table so sa kete sa na say atu awie no ewura na ya we bi o ka se bia wie betu di wo si da bia ambani si da bia sabi o kwase abakuru no kure no kure o mu di o ma bre mu o mu kote no o ti o ai wo so di o pa fa be wo so ono akra di be wo mu o so ya gangari ya fa be wo so na be wuri je wiase ye mienu na na bin wodi na na ka mi twam na nso bibi nti no na na bin baby a wo bia afigya se fa askore baby a wo bia na na bin mu tie mu kan kire no mo ba ya mo mfo nyimra ka samre ki ahwehwa na maye dadaada ehi kofo bia ya mo mfo nyimra adai na na bin hwe tie eduru baby a na ya na me ye wo ye nuanom no wo mu o mu timi nya adwire bi wo saa nsem bi sesisi a se eduru baby kura ye mpa o masem se nke ye ne krom ni a kwasem ankode be ma no obeka so ye sirem ni ntina wo bu ne kwasia ono ne din se sempo sirem din wo wudie na na ben kire se wo ye kani pe wo ye obi kura bi a wo ya de no wo mi ya so asase ne nya wo dia ede court no mfa ne court na ne heye yi alaji wo ya alaji na wo ya malam malam ya ti koran no baby wo a ye bomba ye ku wo ya malam menya malam ba me sa no mo frɛ no wo ya malam me kramoni wo ya kramoni wo ya malam dia se we de nka we nka pantre ketu bi o che malam ti mo wo tro na mo ti make nkai ni pesi si usei na wo ti wono ye ho ko bie koran nim na kai body din so fama de be ya ne nya no edi baby ani pa bi ye kokobo genwere asemunu ne safu se ye e na bidie papa ya reka na semi eye tese eye sisisem eni apo krono ana opeso de ye papa yi asase nya wo dia watimi afa brantan to ko o tubu aduru ha wo se ha na kopem media maw metwa maw si udai wo so na sabi unim asase bia wo wura unim se na na bia wo kasai onim se asase bia wo wura afa na be kasai eye mistake na aba eja besrew ko kai koran no wo de men kasa ko bodua se de mu sitia mu de ye koran ko kai ko pe ba bia ya dumi ni pa no ne kai boni din obi wo ho a wo sechie wo ti na hetete na ya we nya ti asem ni pa di kaka teni se opon ne kokot papa wo ko tu sika akofiri hon madura tanti ni ye bua woni ko tu sika tanti ni ye bua na ma na che no misi okay na ya de mate ya ti na ya de ne be kokot da bia ko akojire mama papa yi na wa wo hwe na na ben wo hene mu o senso onye wo hene bia so ye de o na posifo aso no mu de ne ko e de be na e feri chen dia me onye wo hene bia na kro na hu abrabo a wo mu onye wo hene bia e ya sisie ne kro no e na ye nipa ni bi de e sori obi a akofa na na ato no so no de te wonum na o de di nsemu no wo hene be ne be di nsemu no we na Abraham wo hene be yi e na be di nsemu fu we ye na asem bi da pono so a ne atiefo obi di asem bi aba o na na ya asem no matia eti papa ti uni ko to sika bia o se ni process sika ko kai koran ni gunu so esa wo solution ade man o ko kai gunu so ye rade o kai gunu so na na huna next time na obeti na yo de be ko asase bia so akojitwa biem ase e ha obi a wo anu aduro mi teti me pese me yo bone enya me bone na na tie je me kan timase papa yi e die na so obeti me okay papa wo scared the cockot senti ne ye bua na ma na so e die nya na me tire ne de o ya babu yi
So wo de ne a shortcut. Onko kai kora no baby adidi awuo no. Na wo ni baby adidi. Minim ni nyina. Me na me ka tire wo. Me na me ka tire na ya. Onko kai ni ngunu so. Na next time okọ baby mu a otimi ni sansafo emfase kanto no kon ekotwitwa nsase mankrofo. Mu sedi pani bre ene ahuhuro sa adai. Da bia sansafo nko na ebi na wasase zudi. Me da se. Lana ya. Na me bukura afu. Abusuya Medimafo Herbal Hospital. Bewo so adoma. Medimafo Herbal Hospital say what the ebrebeto we yade so no watu ase e de ama wo. Enti yade ne se ne esitie bia me pa cha Medimafo say bra no for time onto wo yade ne so no nto ase emfa ma wo. Enkran ye wo poko ase mayira kuma se ye wabu akwa agogo. Wada Roma homen na wo fra obetimi ne doctor edi nkomo 0244 77 42 82 0244 77 42 82 RSYD Novigi Studios ena eka say wose wo ye podcasting ana podcasting ene na mafo nkomo aye di upe studio bi akwotenem adididi nkomo aye discussion wonom be ma ba bi kama pa wo twa sini na upe studio atwa ne mu a wonom ebe ma obi sanso so ena upe passport picture bi akwotare o letters bi animu a RSYD Novigi Studio say womo de ne ultra modern wonom obo adwuma pa me pa chon crime malama ba say off first Kokroko Street eho ena ye wo ne mpanyifo eni nkomo ewa ahomai so 0574 71 5778 0574 71 5778 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor say enupa wadi abedwa so a free Lawson delay man capsules and so equity Lawson Herbal Mesha eso enu ani nyina no in fact ano den Lawson Law Care enso so wo ho na Lawson delay man capsules de be ma bi ase aboa na me gina painting sanso so na Lawson Law Care enso so boa to a 3D ne boa to enam yade nyina ase de amount ana afei so no Lawson Herbal Mesha ne de eboa ma immune system na nkasa tumi gina ne na so pampe yade ne nyina ato nche a wo yade atiti wo fie no bohwi ne duru Lawson Herbal Center ho na wono mo be ya magic ni nyina de amount fra ya homa yesu sesie na ye ne wa nkasa na enom 0242 133 577 0242 133 577 Best Brain Publication Limited me pacho enwumesua no ya twen krata pan tintim bia wo ba ne nya bia beboa na ne ya medese na kampo age atumu se Best Brain Publications de wono ma o matintim ni nyina no eboa ma oba na dusua etimi ekonkan ebetimi aboa ma he wasi ne BC ni ade yi akora etimi aba out with A1 enom ne 1 nom ne ade subject bia wono mo na etintim timesrawo woko dwaso na akwapen nwoma pa efri basic 1 equal basic 6 eba JHS wokopen nwoma enye Best Brain Publication Limited a medofu dwane neje wo ba no enkwa Liberty Conference September edition no aba so ye papa ka ne hu bio ye nkonkodi agrokra ntimesrawo ye ready na ampaya ebedwa adofo no we ye prison break you ai dia wo hia ene wo credo ene eye woyere ai fabra na eye papa o man hine yaw edubuache ma ne nsaso a enkonya bebubu enkonya be paapai entratena fie emma asem bia emfa wase anyomtofo a ebedwuma dia ase minister Kwame Jedu ejinam sanso so na minister Efe Grace ene minister Sete Champon wono mu nyina ebabi mese wo pensenkyerene a me paacho Liberty Conference September de ya eba so ya 27 September Jubilee Park ena ye nyina ye kwako ehia ebra no de sesiken no nsia no patututu na yade a won so ugina ase ntimesra obomode na bra bohwi na bra betri wu inshira ene enchia no wunim oh glory na waje so hallelujah Kingdom Herbal Center for enani wudi garlic won komo sei be pa cho wonom kwa na etimi di garlic ye dry ya ne say capsules eno no ha ho se nsuo ne bon wa me pa cho obetimi anya capsules ni bi na aboa ma watimi agina wona so abra immune system sem ne kwofo ma yade anka se dokro wo akoma ho yade stroke arthritis no titriti ye ni nyina etuase cholesterol
cholesterol wohia Kingdom herbal capsules ene ni bitters no ebi Kingdom ginseng power capsules enso so wodwa so ebo ama mema ene men nyina sisi mu a agogo nyina mu ye dendenden kama wo keka wo ho keka wo fom a mesra wo je Kingdom ginseng power capsules ni bi tremendous capsules no so wa wani tua se ebo adwuma pa ebo ama wo no mafichiri ko ho hawo ene nasefo nyina free ho ama wonomo enya ahoto fra Kingdom foi na ne wonomo eni kasubom 0597 298855 0597298855 Virtuous Women of Prayer yen ene de Kairos conference na eba so den September 20th mesrawo eyade ema nyina nhia mu we ye be ma nso a won so tato na ye maame mama efe wogina mu den na odifo ba prophetess Nancy Owusu Afrimpon on your katanania and yama wohwe gu fom kasamafo a wodi mu tintiman pa evangelist patients Wilberforce degraft enso so ewo ho me paachao atonsu presby na ye nyina ye hyiamu hyene nsoma me se date no 20th September ebebo no nkro pepepa no pa na ese yade a wugina ho me paachao won sembisa bi efa dwumadie ho a ahoman na frɛ 0542234705 0542234705 na won so waginem Kengen Energic drinking water me pacho ye ko weekend say ya apono to dia wo ye bia ma menka ne san fa nkyerɛw a ye di nsuo ya eyeye nsuo a wo hia wasea eye Kengen enam alkaline no enti no eboa mo wapomuden ankasa tumi egina brane me pacho Breman UGC na ye Waterful New Road Abawa Road Junction dru ho no mo ntentem kokotu na bibia anya kama eni ono mo ni nkomo 0241 449191 0241449191 Mesi amwase papa ema yaje asomu de eno ane Yaa sanitary pad wo pene sen ne tintim ne tetretem ne ketwam Yaa sanitary pad flavors ne nso so de ye wo mint nyina wo ho a kyese ye kama eboa ma oba ahotoso sem no etimi konkan fra Yaa asefo e na je wo de na Lexta Ghana ena ediaba 0302 235295 0302235295 Joyken Roofing Company Limited yet say nyame bi was sro ntimane nsanka wasi wudan wie o penchense papa na wo de agudan ne so a wada woroma Joyken enya Joyken a emfre obi a enwia wo de igusuo nyina Joyken for ene so wasene me pa cha baby bia o man mu babia Ghana haye wa ha enkran kaso akuma se tachi mansunyane temale boga wa kuma se ye wo sokoban ampa me ye ni police station na di anim hwefre yen sesie na won so yemra meboa wo 0540 125816 0540 125816 Republic Academy anase City Montessori yen na ye boa mmofrei ama wonom daachi nyina tumi aye krabehwe mesraw ehonom de Cambridge curriculum o ne ye de ye adwumanye de ye a ye ko ne namase bi baaye no me paacho Ghana curriculum no ye san de abrofo de asan ka ho a in fact ye je oba ne tete na ubehunu say difference wom ye day na afi ye san ye boarding ye wo Obom Road ye ben Lamte Hills e wo Kaswa Amasaman kwantempon ne so fra yen sesie na ene ye ni nkomo ne fa oba no ebra yen ne ma ntete papa 0249 282 329 0249 282 329 adofonom enkomobo no ye de ahoma no ebetum di amaw na wonsoso wa ba bedi bi na ene no eya ye se bone ankasa ekoso Ghana ha no wo fa ha na obi agi obi sika wo fa ha na obi di obi asim ena wo jeeja ho a minim se ne nkomo e boye wo nso afa bi afirim se wo kɔ no wakɔ akɔpɛ wasase ato a ema agya ko ni mu na ɔte mfikyire hɔ ne nko a enko nkodi wanim enko fa bo enko anko twene nsam nkoto se efiri ha nyina akɔka na afɔ ye de ama da bi wo ye ne sa wo nsa besi fom ɔno nko a asase nya nipa ba akɔ de a eye dan ye wasa dansefo timi ye den eka ho enti nkomoyi minim se na afi connection manfo no mo ba ya nkrofo ebomudua kumu connection manfo
krofo bobo mudua kumu kwan ya modern krofo nam so Ghana ha no na na abrampa sima baako na afa yemma atiefo ne ahwefo mran komo yimu yo nana ya me dase pi said ye na me kano nana ya hwe ewiase kukuru ne jaya keka so bejai ebejai e se ne nipa bia yo madwen se o mu fita dia no mo abo me fita duku o ntime nyame hu o ntime nyame hwe nana ya enne said ye enipa bia ne asi abre no se wo gi obi ade ahwe ne yie se wo free se wo ntime mfa ne ntukwai a enkogi krata bia azam de utukwai eya na ya sisi sem ya na ye de ade a se chinchina wo se me de utukwai eti bra na betua sika na waba no wabawura no office na chese o frɛ no so ase afeu de baabi ape bi afa me usu sky waje awie eti so obie na no e kanse mboni bi to so a mami enku eti nipa bi nsu anyansa so free say o pese o ye connection ye de sabi e geniu enam di ka kan me sha ase me ka kire wo mu etiefo ne ahwefo hwe ye obi o so ye connection me o pese o de utukwai bia no manifa ni sika nye eba na so charge 2 billion no watua no waje officer musu wenyina chi no na na yai omu behunu wenyina so still no mu ti ko shem osana na no ode no be na de u ko ties ka mu osana no ode u fifira wo de komo obi no obi anu ode edu be bia yeso ye kotua no na na ya nwiri mienu efi se ya fa ne matra ana ye di so ana nkrofo fie sika na me ya na me nwanwan ye me hu se etia na nipa bi se wo sika se wo Ghana nipa bebre wo sika sa bro 1 billion ana wo fanya adwuma wo so ko ba bi da bi edu ba bi anu odin na na ya yensa mra ba bi a ye de papa de esi ene wo koto asase nye nipa ba ko na ne dia even na ohene kra asase ye ne dia ono akra ya won tanko profo nsua wei oyi nipa no makonti o mu nyina akra o mu ya dansefo abra wo kotu aka ma ohene no wesu de na nipa ba kofo no wa fa branten to no kon no wa kotwani hu no de ama o de ama o se o fa bo no wa to ba bi beto wa so nyina ya me ama na nipa nso koto nza dufudi ade bia no ensem wo hu o ana udi upede abripia udi di apro no kwasem papa yo nze na wo free se papa no wonim no yie eto betimi aboa no on sa fe koyo wode na faso wa ma ni sense fo mo eti e besre mo amoto nsase ene mo amokoto asase se wo koto asase a hwe se wo wa dansefo enipa sei abusua wei ana wonyin wei ana eto ama wo ekogina kwantia baabi eme ntobo na ye ka jose ko etire be krata ama wo on se ba po ma ne krata wo ai eno no receipt ni ade ma no se na me ka kire ne se o ma krata no what be that akoto asase ma anye krata ne ya receipt ama receipt no e di ade se no wa kire o se ba bi a opebi afa ne ko no wo se o pa afa ne kokko media ya me ya ne se onim se wonni evidence bi ade kokko o ni ko gira court na dia ya me ya a me di papa yi ho ya wo ne se nipa ba ko timi so obi nsa da bi enya ne sa o mo asase ato yenya ne sa won se no na ama ne apa hand a wo kana da bi anu skura so de na be no se waji sika na mpa dia sika ne dia waje onya sansa no okeka no waje na yansu ya beje ama no tie kukuru ni jaya keka so be jai be de mempa nipa da bia no opesu osisi ni nua na da ni age ne se gusu be unu bipini bia no o siri keke na ni nua da fom ebiri na ben ene papa James yi hwe kwa wo di nipa bi faso awia yi e wo Ghana ha awia wem nipa bre na wonni connection wotimi connection na James no be safa ndi nwuram so e security personnel wo de ye hwe kosi na wotwe sene na wotwe sene na sa branch ni nua na ntia sempa ho no obehunu ba bia onu suicide board no befa ana ye na ben so obi tia won kan kire no se so mpa fo hia no ye frɛ na wo ye mente me amefrɛ mente me amefrɛ wan frɛ be sisabri papa na ni abre o na ya papa na ni abre so de bia monte da na ye ka monte ai boni ba kuratiri mo tongum o se boni aba o mutirim o se boni pa aba o mutirim o me de mente na sam papa was free sirem to enyo obi na betu no fo enyo obi na betu alaji fo se alaji wo ko meka dabi o peso ya alaji dia wa na abe ko meka nana meboa no kwasem nana ya the phone lines ne betum na obi de asembisa bi amame a wo se Sompa Nkomo eya me ya sema amini ha yemma ni solution e wo ho e de ade a wo se na wade egu
egu ana egu egu omani wey se enu nti na ono anya akokodu ama metena ha no na egu na egu ni nyina ne se ona ni kunu te na wo kwa awade no wode abanoma ekoe na wode abanoma ekoe na omo ne nam watofo maami ya wakasa ya tofo de ama abanoma no se news wine na se bi omo ni ho na omo hia bibi ankwara aka no waya panyin won na ehwe won mo bibia ni fie a na ese wafa na ese de wo ho no ono so de ama wo mo na omo de aba na phone no ni wura ana ni kunu age phone na paapai no se stage a abanoma ni fie a wadi no enya de ese phone be den ebeboa na obayi wo say abra esisa no be ma na say no wakwa akoto phone ne foforo e de ama akwada no still na papa ne se wono de enya de se obeye den wo beti ase ono maami a waka na semi wo so waka kire papa ne se wonnim nyansa na wono so so tete ha se waka wonnim nyansa no wo ya right ya na so onya right efiri so waka kire ni kunu se wonnim nyansa no ni kunu so aye na adwene se one ni bibia ye bio ya agu enti asam no wo se yemfa nto atiefuo nyina ahwefo ene ya ye wa ha nyina ne ye nkire ya adwene simasima na onya answer no na wo hunu kwan ya obefa so tia wana na abrampa ka bibi kire no na ye oso wonim nyansa ai nana ya wonim nyansa no begu awade no sao nyansa ni eni jimi phone time nante enti na se phone no waje ba ko asai second one aba waka che ni kuse onim nyansa owura ni enim nyansa okay nana ya hwe bema bia ewo adaje manema onim se akwala ne nya ne ba se akwala ne bese wa awade na se ya nipa bi betretro mo sakra hwe bema no so se wa moa akwala no fun su ya de ye niama tete no Mr. Champo mu di omunim Mr. Champo mu twempra no ne etobo na to nchansi so na no kra no ubeti sa ahweso no ahweso a wuntimi mpie wa o so otwen kakra iti time Mr. Champo mba Mr. Champo me bo ye nua no ena mema no be fo mada minim Mr. Champo tie so wafa na danfo no da ho but o se fu ni ho enti obi wo ha yempe ni fie ho nti obeto bo na ahwe nchese ansa na oba na piako enti awura no se na wade egu ono na pese ngu na ni kwan se okasa ache ni debi he awura tie asem ewo wiase a ho ehu pa ba ko nie se be ma no pokura ne ma bia wo ye nya kura kasa e be firi wonu aba no etimi gu awade okay e bia na be ma ne ma wo ye nye etimi gu awade be ma na ye mistake so ma kura ne Yusuf an se o se phone no jeba kwa paapai no second one so kroshan je phone no en se o de hwe wo paapai no ne kachira akwala no frɛ wo ne maame no kachira o me se ba bia waduru no se wo start se wo ye kwa wade sua kura beka ono maame nso hu ne se o munni ho maame no fa hinti so wa anwo akura ne se chinchira one me ya de ma no akura ne mfie se ne wanya akura de ko school a wo na wo tofo amane de e de tire ho na chinchira wo so trafie ya de wo free fie akona aduane ne ma yesi wo enema no wasi wakache se wo free school ba yiyi we ya this year from so eti phone wa de ma na ma nkura na se no ekura be brati nkense a wo so mba bi enso eye na phone smartphone eye abai mami ade o mutim de ye no enya asam ketwa kura baso 14 years no mo tem plan o na TikTok wudi mpanyifo atem edi mpanyifo atem se wonu se 40 years na anyim na akọ children's hospital na afere wo fere ayen kodanko a eti ne se yen kura ti 40 wo mro enkura so nokwasem eti awura na wade begu o wontumrika ekopa dwato ni no kopa de kru chew sabi nyansani ene jimi ni nante wonim nyansa dia nyansa se me no meka dro debi kasa fi ene kasa fun akwese obi unu obi ti no ka kire se we ni ase obi ka tem se wonim nyansa kra na ma hwe so me sa na obetena automatically wadi na tem enye se bia de nipa na kana o ka kire no eti awura no osu nyansa so person wa wadi etim dia okopedwa ato ni so wankasa ye kura wankani ye kura wankani ye kura me da say Mr. Champo afutuo be na ade be ma mi na ye nkwatiefo enchen awade we say segu a enye mwawa de bia ya me kan se bema wo ya tiapoa se de be kura na ni mo nyam de ye ntoto na se de
what they will buy about awariase ben me ne to e ma ni bidie na nyina na moto de ma ni bidie ba watete no a me na dru se secondary school se wadru anyin fam what ya se na sebi oba kokko nima oba no waye krokokokoko woni be man enatie e de bentina woni ne ntrans na momfa adwen ka che okuru se woni ade we sei pese me di phone ma so enso na mo trans na mo dwen na me nka so e bi akwa we nti wo de ma no a enye yie papa no aye obubu phone no nye so fiti preoccupy no obubu phone oba ne ye ne ma ne bubu phone e na oba nso na so o de na sebi okuru no mu no minim so o ska che no a omu okuru no no wa set me akoto another second phone se de benti na just say awade no wonna wo ye boss ti no pe e na obeye be man di se ni bufuo enti no wo pese wo ka kire be man ne say akwara nya ne ba tiawa kwara nya ne ba enti no wonya ne oye ye no no ne ope na obede obeye enti wo be ka kire be man ya wo de na chi se bio ese onim nyansa wo pese e fese wo kire say wono so afa ne jimi emesa no be man ne fa ne jimi emesa oba no won pack ne niam no won ko wonko pewo is a champion me de minim san ka okra de obeka se ti niam ka no won be ba bi ko ta e ma ne ho ahie no fi be ma no emu twi ameka ne no na won pe ne ferefo sebe wo hini bia woni so obu no na oba no wonko dwato na sa oba no seka ma no ye ne je se onokura no dwato na onko na wo meka ma na tese so anko so na wode nso ebegu be ma no kwampo ontimi no oba ne na kire se wo ke asem no adwune mu ni ntimu emoja ne nam ya ya eba no ade no kwai peja ensore no ne no ade nti wo ha be ma ne pa wa ma na ntene wan ntene wonko dwato anya sa wade ne ebegu na so person na wade nso yi a ne ma na wawo no ne abanoma ni nyina no wonya wo mumu na be ma no entake control no ono no e me ye nse so eboafo right me da say we dey ma me wasumu a enya me a na mabetena se aka bibi na emom senior mpanyimfo osinie yankwa atiefo nso ho na ene nkomo a yebu oye nyina wonom nso so nhwie wonom feedback emfengu ho number no dia wonim na dada ensesan 0548931931 and I say 0551931931 na yankwa yenim. Hello, good afternoon. Hello. Hey, na kra na pani. Hey. Yankwa ne to aso. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Onyene me pa cho yentie we. Me pa se nyame sha mo pa ne gba pa mo ye. Yeah, that's it. Ndi kan na kan wa pa. Yanko. Me ka ta se ko no. Obi ati ne mo no no after that. Na after no pe ta ta en. Na wa ba ama o hele. Na o kan ta de pe o pa ne ko no. Ahino you put the one can. Eto wa se ba ti ta. One part the America answer that the Mujimadi Madiaba da. Na after year come to the dia. Osu you know. Ano ka me concept oni nyanta. Awon ona man dia e kon ko. Aba tusu. Ya. Eto fa na wa ya dia. On ko ja. It's a time on no. Ya waro no. Eto wa kun on wa kun wa. Original 2 million buy. Oh, na unye be. Mama na yente wonka ye. Yente wonka ye. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mira me pa cho me entie wa wi aye. So ceremony to should have so far. Ye nwane. Yeah, that's it. When you are if it's a lot of them, yeah, or capital. I have a prayer before the money bounce. Let's get a problem. You have a prayer. More than a month of the money about now. I want to come here. I can hear, and never found the other way, not yet. But nothing about it now, but I'm not Ukuno. Yeah, what because the new yeah, Abbey is for 7 and I'm
you go for so a thousand the better. Pana can you? About a year to give upon a thing. Listen, no more upon a wine. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oh, Papa, we are me and your way. And the other say, I will say there is one more who will answer my program. But I do, you know, I thought that hello, good afternoon. Afternoon, Madam. Oh, you never nyame adumo ejina na so pa fie tumrike. Nyame ase. Something across no. Omo mo de discount di o so you to pan. Mon ka se ko bon gas bon gas. We o ka wa bena no. On fan ma pa so se ga man number ala de ni. Ko nyame pa na sa ma na sa se ni de bu ni ku. Sa na na no ni ku ho yi ta. Jama ko nya ba ma so. Mana grab to le dire fa na ka na se o ko ni ma no di chantre na de isam. Sa fo. Yo o ni na ni. I'm coming to the okay, that's hello, good afternoon. Hello, madam. Oh, you name me, Pacho, my entire way. You, Madam Washi. Now, I shall not in now. I am no Sabi, Obano say, I do a bunukuna. On to phone money back. Now I was sharing no was saying about to be. Na nei e mana abano wo mu merma mi ame no mokase me yire se me kwase apen papa na se we de nke binu mu o enye ye nyina oh just man ha okay na so we your head na wa wo benya nipa bi abese kena sabi what do bu ma wo nkunu no me gina hey me yire e se me kwase a nti ato da bi na me ne gida bra ato da bi da me kwati timi dum at once me kaisa de na me kwati timi dum sebi monim na oba woni ukunu ti na woni wubu ukunu na phone na aba no enu na ama mo fra na chei kura wo wiase na ukunu akoto phone na abre wo ba na se ukunu ahye na wasen anya akokudura asen akoto bi na udunji aba begina wo defend oberima aba begina wo defend say ni oberima ni ye no ina wa che phone ni ni oye ni nyame nka mo ho ai nka so ya da say hello good afternoon oba hi mama mintie wa wi ai eta so we did abana ka se imai de yo imai Obano kachene sonso ni nyansa wa anyade e kura ya da se Watwa yemfa frefo twatwo e na yema yemu so hello good afternoon good afternoon onye ma me pa cha o kan bibi kire yen e bo cho me dia jo le ka se fi papa yo e bo cho wana wo sisi anye ye wo hello good afternoon oba yin ma mi eni nkomo awia yi eta so ka se free man yo na oba na o ka chene tun se woni nyan san wa anya de pra ama mi dum ya nya bo tera sa e ko so ni nyan san se do papa onko panicho yo me da se yo me so me da abusuafo na se ema yan krampo ye tu ye nwia ba yifo ma me wote yanka me pa chawo sei na tie fabitu kotodwem na keka wo ho tentem pe empusu bi anasa akokonkwan bi ye na pempanyifo be se 5 ba kwa kayommo ba kwa twinanim ba kwa fra pipe denso mu monko pa ukunu ne chew na efa yie atu yie yada mu nyina mu ase se enenso dwumadie yi mo kan ye ho ema ye di ye munti ena ye mu aye duro nyame ya dom a every next week ko ma me ohini ni obeji adwa na Sompa Nkomo eye bola ya to aso yakra o with food for thought and Omani